Article 244 alam bagi urun itu tangkap penjara dia. Sih gue bagi hai autonomous state alam kan ni sih tu bukan ni sih. Article 244 ni ampere kada bagi han susun di akrapan kada ni ini itu nanti. Prime Minister Narendra Modi bang buta break apa? Lam fix dan itu. Kalau sih polis tu hilang apa pun deh. Ni di mitang sa apran ni. Ni pasal hilang apa apran ni salam kita lam cak kita. Article 244A autonomous state nang cidon dun po alam kini kenapa ukil gogo aki hai apa hal itu jadi alam apa peng pen nang tum ke wang po pini nili tum jasmet pet labang so press meet ke hang nang ko thike la lo atumi dik labana tumi BJP asongja po tum alang itum APHLC a party aphan lapen jasmet pet Aki hai, ukil gogoi, honorable MLA, alang lipan lam karbok do. Lasi, labang so putak nili tumahin pen, alang litu pan BJP pan lamboy ki PJ pan si pini nang tumpang. Press meet bang cupa pon lo. Nili tu labang so lamboy ki pen alang tuhan ke pi remdi pupan kali. Bondo alang itu hanya kapacini je pan, lapen karbiang long arat teme ahok alang kacini je pan si ni itu, labang so press meet bang kenal tuhan coba lo. Ilum thegam lo, Indian Troxy APSLC Foundation de, katalon ahu, ni itu chief guest aisa, aman kido MLA, ukil gogo ya kya pan, ni itu hang lo. Cuhang pen si alang itu karbiang lo arar pan episode sa party pan aman ang PC alang li asai doang bong sida nachitong dundo la berhala suhu na nachitong dun unhut alang li karbiang lo arat aning arlo alam episode sa party tum akimang alam chini si alang li tum alang li bang suri arat athing no public athing no alang li article 244A alam Kardak waisap pen alang li rada pan than tikang lo la pen lam chak chipi tikang lo alang li ningje tikang lo article 244A ke karbiang long la pen dima sautum kilong vek nangji lake arondo lake constitutional rights do pusi alang li ningje lo la pen labangso article 244A mat autonomous state bangke alang li job ta 100% support lo pusi alang li tame Rarat lam cak cipi di kang lo. Lapela bangso article 244A ke nang tum long vek nang ji pusi alang li tame rat phan di kang lo. Lapela bangso ke palong jia long alang li jung bang sitame nang ar jab dun ji lapen ke mithang mata alang li nang tum akachi so lo ke na ar jab dun thibji pusi alang li tame lam cak pi di kang. Labangso alam cak kipi penapot kar biang long arat atum aningarong pik pi. Athema Art include na kimang kar biang long arat ke article 244A hello autonomous state hello lake lang kang it benason lo itu makhe labang so itu makin ning alolam itu makang ida kang chirolam si alang li rara theng no lapuson openly alang li ninga klo pen ninga rong chen pen rara phanam chak pidikan ke lake isi ke thedu arni lo pusini li tum tak roidam lo athe okhil gogoi alang li ke asam angkang pielong nor is angkang pielong inut anong nam kachi thangklong MLA athik pet ahok pet pen rada phang kachi song abang phulo pusi nong nam kachi thangklong alang li si li tuma farman la sudlam ngi tikang la sini li tuma kroilo karbiang lo aratar ke kroilo benglo aningarong propralo la benge BJP long ke doa karbi tuman ta inglo khe tuman ta aningarong pobon pusi ni tuma ati kroilo athema labang so alam kira ka kijumi sen alam si tumhan lam chak nang pitikang lo bonda ninduk mi alam nang galano atumi dik atumi abangke article 244A autonomous state nang chidon dun lo po alam ken ye penapot okhil gogo ki ha aphan al tum jumine junun alam arbok alang itum amek jang thidalo press meet ki hang aning kithi aning ki pung set air set alang itu kopia polo son ki ken article 244A itu marana kimang aphan nang chidon dun ga kahindo da alam gali akim misan alam na acha da pota kali article 244A alo nang chidon dun po porsi okhil gogo ki haifan ge alang tum nam karbo pini tum thegam nong lo
Karbi Anglong Bangpli MLA tu, including Dimaso Polote, Bangpo, the Bangpo MLA tu Pini Arni, Tang Nat Alamta, Ninjiji. Okil Gogo Kania Sonto, Itum Karbi Anglong MLA tu, it Patai Stibak was on Rat Amai Pilong Alani Kania Sonto Ninjiloma, Ratapalam Chachi Piloma, Assembly Long Ninjiloma Solam. Alang tu mitang cematasi, labangke ingring tu terak tu nunggu apa? Ini tu tegam nolo, di, nomor mana kaya? Alang di deputy speaker, alang lam te isi ta alang di, itu assembly apa? Itu autonomous apa tak nunggu je. Langsung nak kasi jogen mohon, lagi HD minister, alang te itu aparan pini ani ko pilo lam kene je. Article 244A apa? Langsung nak kasi non dita gorosa, alang lagi power minister. MLA lo lang lagi, alang ko pilo pini kanin jaga. Lam the sibak, alang tu ninjil lo ma. Okil ko ba kaya kanin yeson ninjil lo ma. Laban langsung na taksi bida singing leng. Alang lagi langdam ta aban nai, abarin nai penelo politician lo Karbi Anglong ke. Pini Arni autonomous teralam article 244A alam. Okil ko ba kaya kanin yeson thot alang li ninjil lo ma. Ha? Ninjil je itu tegam lo. Langsung na taksi. Rup Singh Terong, laki hai. Alang te MLA lo kende. Alang le kopi lo kan ningi ke. Article 244 alam ningi lo pin. Karbi Anglong ara tak itu kisah alang le ningi lo ma. Ningi je. Langsung taksi tu orang. Langsung Bangpli MLA di Bangpli MLA including Dimaso Bangpo MLA Pini Arni itu ma farman Article 244 alam ningi je. Sita. Okil gogoi ke Karbi Anglong ara akari alam Cini si. Bang itu mah farman bang jesong pidung lo, rana tengu selam cak cipi lo, labang kemunang itu, Karbi Anglong arah tu, labang so kajesong lo nang tu nahok letak dam selami Guwahati le bang sita nang tu, kajesong hut nang tu panong si polis tu Helena up lo pote nili mitang sa aprang duji, nili pasi Helena pa aprang nang pusi alam letak lam cak cipi dengan, lapu an kitrip kluk alam the itu mah farman lam cak nang kipidikan ke, Inglong teng lo pusi indirectly pun mangga ninggil lo. Nantung Karbi tum ke inglo tilu nantung ke thang nat nantung ni ye tilu, ha? Hala suhut Prime Minister ki bang hut lepas ni ye tikang lo. Prime Minister Narendra Modi bang pluta hemprek aparman alam thi sida ninje je. Laki itum ning duk me alam laki. Labi labu sung bang vere Prime Minister ke, ha? Ki bang hut kupi por lam thi sini ye kang kita. Laso Prime Minister ki bang ibu galan Article 244A putak memorandum submit dunji pusi kita tang MP barin tan ninje lo, CM tan ninje lo. Kopiya polo alang itu ningi tu dah hidup, taklan dah hidup kopiya polo. Ho hemprek ke hangam ke jantar mantar Delhi long, hadak thama be hawaldar tu masih kopilo, tu memorandum ke bidang. La ni tuji ma, itu mana puji kopilo Pini Arni anta APSL se parti ben thangna ta isi baka memorandum dah submit melang pusen puri tu. Ha, hang be hawaldar tu bhan jata memorandum ki pirat ali dui ma, Pini hajar memorandum alu dulu, Pini kam kopilo ke bangke. Ajat ta atuward, adim do ki claim nangi kita nangi adim. Nali kita ni Guwahati, sida nali hak keluar dalam orang Guwahati lagi mah, lelil. Di langsung nak taksi doang. APSL se parti tu ke, hemprek ke agenda amas se awi pusi lightning lenggan ni. Atumi searching biar kaya alang li hemprek alam ni lo, itu pene do agenda do amas mobile lo celang lo ama awi deh. Ama on the spot media orang kau coba bisa alang ni ke di. Aham lo nili mobile tuli lo, atheman nili mobile lo tuli lo amas api mobile lo cidilet pong. Pini nili lightning leng. Alang ni ke BJP spokesperson mama te CPML spokesperson malah ni tu clear dah kali. Alang ni ke tu Cini alang ni ke tu agent co. Laga alang ni hodak ami thang jungjung apa konstitusi alang ni hodak jungta pun co. Laga ni tu Cini. Lahala yo APSL si tu MP election of manifesto lo. Tapi lawang so manifesto lo number 1 ka article 244A. Tu pusni tu han agenda abi nanti koi hai lo. Rata Cini, apa alang gua Cini, seta rat pan ke pamangwi ke pacubai fansi alang itu lah pusat alam kini. Je APSL si tu ke hemprek agenda abi bukan. Atima ke pacubai ke congkui ke BJP tu main strategi lo lagi. Kita mtahan itu ninjil lo lagi. Ke pacubai ke congkui ke lah kira tu alang tu main strategi lo lagi. Lasi nili paklan dapo, ala lightning lagi mendang lo alang tu ada sanggup kan? Jo nili andalan itu dulu. Pati arti pasti mesti alang paklan tapi andalan itu dulu. Jo lagi tu nanti atung temu deh. Dua lo kasih lalu, lalu itu mau manifesto first along si dulu lagi. Article 244A. Di ampere kelar dah bodi. Han susun dit akra pangin harang nil kiri satu manggi. Kalau lagi di, lalu. Lasi dah ni puri beda bodoh.
fight for implementation of Article 244A. Lalo de ito election manifesto dio. Election manifesto of APSLC for the general election 2024. Then number 1, fight for implementation of Article 244A. We will tirelessly advocate for the full implementation of Article 244A. Dagolo, ulang ito. Lalu, nasirat kan chongpina ni. Pengkar bengora kan chini itu makiman. Lalu, lapena lang tum putulo. 6 ke lagi chudodi lu sini ye. 6 ke insufficient bantu ni ye. Di 6 insufficient polo lang te. Alang tum polo 6 ke chudodi lo apusi autonomous test di hang. Di. Kupia fancy lang tum sukini ye balo. Ni non clarify polo support. Di. 6 ben autonomous test ki cherab lo. Di. Lasi article 244A. Di. Article 244A auto copy lo. How's the explanation like a constitutional explanation ni dia pin up to the that ni puri to body ha 6 ben article 244 ka cherap do ma bima ko anza ka cherap do mani ni bakla as fetana ni party without the 6 schedule specifically part 1 of the table appended to paragraph 20 of the 6th schedule the creation of an autonomous state under article 244A would not be possible along se bugilo kadi. The 6th schedule, particularly part 1 of the table, provides the constitutional basic and framework for creating an autonomous state within Assam. It specifies the tribal areas that can be included in the autonomous state and outlines the power and responsibilities of the autonomous state. That means, without the 6th schedule, the formation of an autonomous state would not be possible. 6th schedule Bengali, paragraph 20 ang Bengali, polo tante autonomous state kimuni proceed that talk tante cerap log le langdam sna simple example ni lina paklang ko munitum an le do sita lang abi de rengre lang le do sita an abi de rengre exactly lo lasila an pen lang ke tuman important lo both are equal important for survival. Similarly 6 sidul ben autonomous state ke itu mala kenang so lagi lasi kenang so dalam mangela itu chini lo lasi alang itu polo 6 sidul ke chododelo lasi autonomous state nang po which mean alam the bagel tu ki pudani ki pale bage internally ke la tu autonomous state aning hange 6 sidul ke papelo de autonomous state tabilo ke di lasi la tum ke ahopela bangke autonomous state aning tokti lagi lasi pansi aman ki do okhil go ki hai autonomous state alam ke nie sira tu na po aning thira agapre khanda kali autonomous state long mane APSLC no party ben autonomous state ban gelo bote ektum therak ni po mane tum bongosana tum ale de po bongosana dum aning ke ha teng sila tum gelam kan ni lagi tum anwa ni baro lasi karbiang lo arat china po autonomous state ben 6 dil ke cherab lo la ben la chening le kha ke chini comics tai intentionally sila ke rapang ko chuba ala le tum ge la ben isialo mo ko to la il tum ala Karbiang long arat pini APSLC long ki ba be pani C7 APSLC foundation de arni ahut rat abi kusigani rat dumma be kena tuma theglong lo pen ko ansi tunang churung ma dum theglong lo ke ki bang ang arata hajar arat ki bangta nitu urunodoy men bele ki ba ke ban kali tangka hajra ki bele ke ban kali nitung gadak bang lo putu nang tumhar ration card nang piji bele kewan kali musuri nang ronji kumbol nang ronji bele tum rahan ki han kali rada tum karbiang lo ara tum amithang atangka chikhorchasi poisa chirungsi kumane sikap ke inko chirungsi hala so tangka pe se gari chiriap sa tum kewan na sikar biang lo ara han churung lo number 1 halo APSLC fan thang bakbe pen karbok thau ba din tono pen ahok akam ki klemalo ahok alam kan yelong bage nang tum khamkhe tum dida sikimeli alang tum pulo okhil go ya ki hake jakas movement hu ta arla hemprek fa khamkhe dun dang lo bosi akoi pil kai magala la chening en gumadlo jakas movement hu alang ki umas biseng dun dang umas biseng nama lo, has jakas movement kita produk dia pan, alam di umas biseng nama tang, lagi kari bengora ada cini lagi, pen isialah, jakas hood alang itu okhil go lagi hai itu isia group dollar itu,
maybe là tum nang chidong de bang thek su du tai lo meni la bang ta budam o ya thai bi sitame hala suli tum ka makha tani ban ke karbiang lo mesa leadership abela asaman kang pia phan noris amune dum phan arling the dum phan ka convince thek kaching ki thek leadership abela su sitame non ke jai katha leadership na joksi okhil go ya ke ha phanta jingki chithang si itum karbiang lo karbera dum right do article 244 a puthak ga du gawe chingki chithang si alang convince alang li pin nang chini lo ituma ke malam nang chini si pin jai katha leadership na jok alang li rara theng lo si article 244 a ke homor thom lo full 100% support lo basan lam chak pi lo ke lagi leadership ke mission pano polo jai katha leadership ke mission pano polo pini arni ilitum ASEAN Dr. Himanto Biswa Sarma Phan Chief Minister Phan itu ASEAN tulon rohana ki hai kopia podlo Himanto Phan pani thik big question alangi ka korte apok lo kote akorte apok hana chikam lo kote te kopia podlo pini arni article 244 a autonomous tera puthak pan india hede ang ho paching pu hede hala big question age karbiang lo aran chini non ke article 244 a large PMA baji a helna chalade Article 244 A alar banke urunodo tangka pen chelade. Article 244 A alar ke ration card pen chelade. Matha. Ration card urunodo mahan pike. B alake. Below poverty line tumasi kiduk na tumasi ki pi labang so scheme. Pini arara phan ke ration card asang pen loks ke pachu. Alali dinge ningvesa paghora dam si 5 lakhs 10 lakhs kharcha. Arara soban ke 90% arara fan ke PMA waje hem han loss ke part plum alal tuma kuro la hem che theng phun si non kuro pharoi si hem che kimbo idung technology la ke BJP leader ma hot lo la tangde la sa leadership lo karbiang ara tum dum bong ma mane karbiang ara ta la PMA waje hem han loss si chonghong puma karbiang ara ta la apne urun do tangka fan loss si tum chonghong puma 1250 tuka are 1250 tuka tangka pen hem chipang unji ma osumar fan school fees bi unji ma a hem ade chikim unji ma la maratha sida kar bi tum fan lapu ant na ka suppress lo itum kilu det lo se tum advantage na kyalo la ke BJP party ma auto lagi la sini tum condemn lo autonomous tera puthak okhil go ra chidon mena pon ala ban ka pinrem mena pon sini tum BJP an pini condemn la ka the autonomous state kya tum nang be nang khamkhe lo le nang tum BJP tum kamke tame ni tum lo na kamke nong le karbiang lo arat kya ke nang be gi la